Амада салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали Эсем Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз ҷумъа, яъне ки видео аз барномаи хайрия. Лайк мондана фаромӯш накунед барои дастгирии чунин барномаҳо ва давом метиҳем барномаро. Хайрия. аз шахсое ки мехоҳанд фитабочка, ҳиҷома ва массаж кунанд, шумо ин корро метавонед ки бепул кунед. Аз номи канали Эсем Шарипов муроҷиат мекунед ба ширкати шифофармо. ва ҳамчунин доранд дороҳои гиёҳӣ марҳамат. ин бародарои азиз, почка айсунамед чудаи асри 21 ҳисоб мехӯрад. Санги гурдара бе ягон дард мерезонад. қум, рег, намак, чизе ки набошад дар гурда филтратсияи гурдара нағз мекунад, хунукиша мегирад, гардиши хуна соз мекунад ва як бисёр фоидаҳои дигар дорад ки вақти хӯрдан ба мефаҳмем ки барои чи ин чудаи асри 21 буда. Ҳамчунин ин бо хондани оятҳои Қуръони Карим тайёр шудааст ва ҳатто шумо худтон метавонед ки дар ҳамин танаш бихонед. Занг бизанед, бизалайд. Дӯстон, шахсе ки дар барнома ҳузур дорад, мо инро аллакай як бор видео кардагӣ будем. Яъне ки ин чӣ мушкилӣ дорад. Ин шахс маъюбе ки бисёр одамо мебароянд муроҷиат мекунанд ба хотири мақсад маъюбишон, ба хотири ягон кор дигар ки ман да кӯмак кунед, ман маъюбам, всё тамом, точка. Не ки ман ин одама респектоват мекунам, барои чӣ? Ман дарош нигоҳ дорам, shittagiyai, мужикай, респектш мегӯям. Барои чӣ хотир нигоҳ кунед ҳамин хел одамро ман чӣ ба респектоват мекунам? Маъюбай кор мекунад. Соҳиби фарзанд, соҳиби оила ва зиндагии худша ба ҳамин маъюбӣ дар як аробача шиштагӣ пеш мебарад. Чӣ гуна пеш мебарад? Як дукончаи таъмири телефон дорад. Дар ҳамон ҷо короборша зиндагиша аз рӯи ҳамин пеш мебарад. ҳамин хел нохалаф дуздои пайдо мешаванд ки маҳз аз ҳамин одам ғорат мекунанд, маҳз дукони ҳамин одама ва телефонҳои мардума медузданд, яъне ки таъмир мекунанд. Телефонҳоеро ки ғорат мекунанд аз мардума. Як чанд дарафтага албатта ки дар ин натиҷа мардум болои хонаеро мегиранд ки телефонҳои моро битӣ. Ин одам ма нишон метиҳимтон чӣ гуна ҳолат дай суратоша як айробачаи маъюбӣ хати мегардад. дар ин ҳолат чунин мешавад ки бале ҳаста одамое ки бараҳ мисол ягон касе ҳастае ки мега хай ман телефон ма бахшидам намегирам дигараш ва ҳамчунин вақте ки мо видео мекунем дар видео ҳам дархост мекунем ки ягон одамои бараҳам агар бошанд всё равно дар чунин одам ҳамун телефонотона бубахшанд, ягон бадӣ надорад, ҳаёти шумо тағйир намеёбад. Лекин ин одама ҳаёташ тағйир меёбад, чунки шумо дар ҷойҳои гуногунед. Ту дасту пои солим дорӣ, мераи кор карда метавонӣ, одам наметавонад. Просто яктатон, дутатон мумкин хай як чандтаитон, чандтае ҳаста ҳам телефоно як гаптон мегум да. Просто ҳамин корро шумо як бор бикунед, ҳиссиёт, ашушениша шумо янаму дахтон ҳис мекунед ку ӯ хеле роҳат ягон вақт намекунед. Яъне ки ҳастаи роҳатҳои дар дунё ба мисли дигар кайф, сафо, дигар чизо. Як бор соҳиби ҳамин як телефон бугӯ ки ман видеоятро тамошо кардам ё ки ба хотири ман набоша, просто ҳамин корро дидӣ, ҳамин телефонро бахшидам бугӯ. Просто як бор ради санҷиш, барои санҷиш як бор бибин ки чӣ гуна эҳсос, чӣ гуна ҳиссиёт дар ту пайдо мешавад, чӣ гуна тахта ҳис мекунӣ. Просто як бор бисанҷ. Лекин як эффекте мешавад ки баъде ки мо ёро видео мекунем, карташ мемонем, наоборот одамое ки пеш аз видео кардан бахшидагӣ буданд, ҳамонро ҳам бо анати миллион коркардагӣ через видео гуфта бо болои хонаеро мегиранд ки дар натиҷа суме ки аз видеои мо ҷамъ мекунад дар видеои якумги як қисми қарзоша месупора, ҳамаш намешавад, ҳамаш дар намерасад. Телефон вай ҳеҷ кор нест. Ту мисол вай бо далши меёвӣ, бо далши ҳаётат пеш мерава. Телефон надоштани ҳамун телефони дастидагӣ, ҳамун будагӣ, набудани ҳамун телефон тура аз по маҳрум намекунад. тура сари роҳи он намешавад ки ту оилата нигоҳ карда натонӣ. Сабаби бехобии ту намешавад. Сабаби намешавад ки ту маҷбур шавӣ биброи рӯи экран то ки тура кӯмак кунад надоштани ӯ телефони ту. Лекин ҳамун телефон сабаби он мешавад ки чизоеро ки ман обар кардам, и бародар дар ҳамин ҳолато қарор бигирад. Ака ту тарозу мон як бор, бале ту должен нестӣ, маҷбур нестӣ ки бибахшиш. Як бор бикун. Просто як бор бикун, ашушениша ҳиссиётша бад бин дар худат. Ва як бор дига салом алейкум бародар ва бугӯ ки чӣ қадараш мондагие, чӣ ҳолатда қарор дорӣ ту имрӯз,
چی قدرش موندگی ایمنه اگر مبلغ قطع حساب کرده بتونی یا اینکه شماره تلفن قطع حساب کرده بتونی و در عموم دوباره سبب دوباره مراجعت کردن تو در چیه دمو دوباره با چی مجبور کرد دوباره برای که تو میدونی اساسا من حرکت میکنم که یک نیازمند یک بار برای چون که آدم بسیاره. خب سلام علیکم آقای محمد جان. و علیکم السلام. غورت میکنن که در عموم چی قدر مبلغ قطعی عین زمان تو در نتیجه این کار قرضدار بگه میشه. راستی گپ شب بگم الله شاهده یک تای 35,000 سومونی چی شب میسپرم شما آقا جان. همین یک 3-4 تلفن دیگهش موندگه. همون یک ممکن که یک قطعش مسئولیت کنیم 7-8,000 دم چیزش کنم. بزرگ شنده بسپرم. 3 تا یا که 4 تا؟ 4 تا یا کس کرده بود با اومد سراغ کرد. 3 تا بود یک دیگه شد کس کرده بود با اومد سراغ. در همون حالتی گفتیم که اول رد کردم با ویدیو را میبینم با میوین. خب چی گونه که میدونیم یک چند آدم های دیگه هم در این باره گفتگی بودن که مقصد میان کمک میکنن و یا چی شدن؟ ناموش نخیر نمیگیریم. اگر ویدیو را تماشا کرده ایسته باشین ناموتان نمیگیریم. اگر ویدیو را تماشا کرده ایسته باشین ما خرسان شدیم که شما چونین نیت کردگی این که این برادر را کمک میکنین. چی میکنن؟ دستگیری میکنن گفت کار حالا تمام بود. نه که یه راه ما نشون میتیم که اما آدم را از دیگه دولت همیشه کمک کرده. خب خوش. خب اومدن دیگه نه تلفنمو جواب دادن دیگه نه از تلفنم کردن هیچ. Может свет мурда или связок несте. Ам хотир боша. خب برادر سخنورا گفتیم نه میگم که وای اومده گفته در دیگه دولتم بیام کار تعال میکنم اومده سوید نبوده دیگه سانگ دادن نتونسته تا سویدش نبوده. نه خلاص جان. خب برادر افیر در اختیار تا یگان چی گفتنی باشی گپ زد. یگان چی گفتنی باشی برای آدمایی که توی وقت کمک کردن یا که یگان چی گفتنی برای آدمای بعدی. چی گفتنم اگر همین چی میشتیم فعلا ندور میشتیم اگر همش خلاص میشتیم موندگیش میسپردیم شما. خب فهمیدش. یا حضور رحمت کلام با خودت که خودت رد نکردی بوین دستگیری ممکنه حضور رحمت که کدومی که سهم شد زرون نکرد محمد جان. حضور رحمت ندار خداوند هیچ زیاد چون نکرد. رحمت به همه آدمایی که به همه آدمای رحمت که سهمگذاری کردن. خب برادر فکر اختیختون در کامنتر نویسین چون این ویدیوی کوتاه بعد یک برادر دیگه اومد یک راستی گپ زنگ زد یک برادر دیگه هر بچه دیگه پدر کم کرده پیشم بعد هر بچه دیگه زنگ زد پدر کم کرد. آقای محمد جان السلام علیکم و رحمت الله. آقای محمد جان سازی خوبی جان الله نگهبان باشه الله برکت بده. نمی ماشینچه که عیشات خودت عینوم خودت اومده دخترچه می آقای محمد جان نمی وای چست اینجا اومدم نه شته نه در چند قطعی نموشن چقدر کتای سرش آوردم. اینای برادرم رحمت خدمت میرسونیم از تمامی بیننده های اسم شریپوف و از خودی محمد شریپوف. بله خب سلامت باشین گپ نیسته چون خیرخواه شماره‌هاشون زیاد شوه خیلی هم خوب میشوه. تکده برکت چه الله انتظار میشیم برادر. الله نگهبانت باشه. الله کمکت کنه رو افتادن نشه همش خوب میشه.
овозум нарафте сайта? светод мурд ба фикрам чӣ бародар? свят часпид хаймаам хайр хуш мекунам. хайчи бародаро фикротон дар комментария бинависен, лайк монданро фаромӯш накунем, бетараф набошен, шахсое ки бухоҳи бародарро кӯмак кунам. видеои нави охире ки дар рӯи экрани шумо баромадагиа тамошо карданашро фаромӯш накунен. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. ссилкаи комментария ва подсказкаҳоро хабар бигирен, ссилкаҳои лозимае.